Shafede kanjani manyora disopo malume chago 012 aka Dr. Babila baby. You know how doing it. We keep it low but we stay high at the same time and bringing you nothing but the best musicians, creatives in SA. And today, not just in SA, I mean like la tseba re tlisetsa batho from even from Lesotho, from America, from Kai. So kajeko re la bona rile Lesotho kajeko we have the one and only Sanere all the way from Lesotho. My brother, you could only join Gajeko. Ntate dumela. Dumela. Ai wa phile ya wa tseba. Wa phile. Wa phile. Lentseng ga re le a tjha je. Ntate? Ke re lentseng ga re le a tjha. Oh, e tle ke batla ke kgathetse jina. Ke mosebetsi o sa feleng. Ai. Leta a le so fele. Ga bomola motlang re kitseng one ya odimo. Last time ya hano le mo interview ya how e thashitse batho ba bangata haholo ka dipuisano tse re na le tsona fela and then mosebetsi o no ntshitse ka nako eo ene le Phabadimo and then ntse re bona lona jwalo re ai re tlo fumana mogwanyana wa Phabadimo 2 se gale o ntse o tlo re jwetse bile rona o tlo intshaneng o tlo re go pala date everything so currently na jwale ke ntho ntse le sebetsa ho yona ke gola ntate Phoka mzala mosebetsi wa hae ke na le mosebetsi wa ka hangata re sebetsa mmo jwale nna ya holo ana tsena ke busy ka Phabadimo 2 re ka lebella bo dipina tse kae ho tsona ha ke batla hore ke tle ke phatlalatsa jelo wa ke mphanya go Mara ya tswa ho finyana gore lo sano ga na tswetswe go nka thaba hore batho ba rata mmino wa hao haholo and then mmino wa hao ke gore ke mmino o thashang di-soul tsa batho o thasha di meya ya batho ke mmino yang bo dintho tsa bo ha le motho a latela bo ntho tsa bo badimo bo eng o ka tshwara ntho e etswa keng ebe ke tla ga ke bopeile jwang mohlomong ke ukile bohloko nako e dilele ne jwale ke utlwe ke a tseba hore na bohloko ha o ukwa o ikutlwa bang ka nako eno rona o ka etsa jwale ke nako e le hore ke ntsha maikutlano ke a ba bine hore ha ne ke le bohlokong ke ne ke le so hobane ha o motho a sa feteng bohloko ke ka ho pina tsa di kgona ho fihla pelong wow and then last time how no le mo no ntshitse pina o no ntshitse I mean album o no ntshitse ne le Phabadimo 1 ke tla jore Phabadimo 1 ba ne le o qala and then hona jwale wa tsho hore ntso o sebeletsa ho Phabadimo 2 o la ntsha le ntho le EP o la ntsha le EP o ka tshona EP yona e inspired keng ha ke na tsebana o bua ka EPV wa ka mora Phabadimo ke na le sehopotso le makukuno a pele sehopotso ya gola ne ke hopotsa hore na hala modimo a pina ke mang ke ne ke batla ho hopotsa be bana sa ba le betso hore ela sanne re ke khela ke a sesibini e lo re ke etse ntwe fapane ke re bana ba ntse ba ka mmino bo itseng wa Phabadimo yes jwale itse ha ke a sehopotso ka hore ka o sota hanyanyana ba kuisa hore ke fuwe talenta mminong e se mofuteng wa mmino yes and then ho holeng ha o no mamela dipina tse jwang ke ne ke mamela Sesotho haholo wa tseba Korean ke imamela Korean haholo fela le mangae tja wana bile go ke holetse hae makulonyane hle ke batho ba nketsong hodimo haholo hae man nka hloka re le bollo ntse le boulelo ona moetlo ntse boulelo hae kwa vile re batho ba phela mmono ba itlhaela mmono fela ntho tla etseba ke mangae yano ka bovele ke pina tsena tsa famo tsena Korean Sunday alona libitsa ka eng e le etsang o ka tshwara ke Sesotho hip hop ke reng ha ke tsebe mara ha ke nane wela hip hop mwanzo ha ke nane wela hip hop empa ntse e batla hore ha re ka ikopanya re le dibini tsa hae ra tla ga efa le bitso le e nngwe ka ba sound e tshwase wa ke sweu ke gona ba pela ba fihla jwale how no hola o mamela Koreana ke eng e la etsa go ska etsa how tlo kena pining o ska etsa Koreana
ke nahana hore ke o tjhentjha wa dibaka le hore ngape a motho ntse o hlalefa le motswalle wa ko a pela hore ke be le yena ne le motho a rapang. So nna ke tla ka content ya hore ke tseba mangae ke tseba mpina tsa famo monna so twinka qapang e tlo isa bofamong vale impa wena o introduce o ntwena ile hore ha ke tsebe na ke tlameha ho rapa wa bo ile ka tlameha go le nna ke bohlale hore ke kgone ho twista tsela e bang ke nahana ka yona ke kenye pineng tsena tsa bona tsena tsa mahipi tsena ke tla tswala sound dina di etsa. Oh, it makes sense. Album ke joint EP e o yentseng la Tiphoka o ka tjho re inspire ke eng Makukuno a pelo e inspire ke taba hore hey ne re go wisha la monna eno wa sho go wisha le rato la sotla wa bona ne re go wisha ho ga bona ga ko ha ke re etse nthunya gore ge ke re thobe ba ntse ba maikutung a ka ngana gona na jena gona ne re bona ntwe se le kana go o ne etsalang le hore o bana le tibile haholo mo pina tsa teng di monate gore di mona ho thata hore motho a kgethe hona ke favorite ya ka gore di monate kaofela ha o ka emamela e qala ka monate ya bohlokong jwale ne re batla go bontsha hore na lerato le hoja le ntse le monate maka le na le ditlamorao tse so kapo hoja ntse le bohloko tlase mo empa le na le ho qala monate so ai empa o fitile na jwale ke fitile a tseba ke na go le ga tseba ha o le busy haholo lerato ha la o tshwanela ha o le monna busy a shebalelle tšhelete lerato ha la o tshwanela le nna advice nga fana ka yona ke go o nyala ha o le sure go a settle and o so bokeditse tšhelete ina for ka o sa stay na go wena ha o so batla nyala ona jwale kanete ke sa tsane ke batla tšhelete hobane motho wa mme ke motho a batlang attention a motho a ha o sa sebetse teng o batla tšhelete ha o sebetsa o dula o le siko o hloka attention hona le video mane ntse trenda mona di TikTokong mona ya Nasty C go a ke se o ntse bina now we bona ke bona ho tloa qalong so manza qala ho e bapala a tsa ke ne ke thabile because ne ke sa nahana hore ke motho a ka bamelang bo mmino jwalo ka ka hoelana le pina ka jwalo fela ka bo pina ka trend of khela boemong bo no go batho ba no wa bona so ke la ka bona le tlotla haholo le ha ba bang ba ne ba kwatile ba re o etsang bana ba go etsa mang ha ke tsebo ya lentswe le no hantle na ona bophelong ba o la nahana go tlo ba motho a moholo ha kana kore artist e kgolo ha kana nna go sia ka ntwe nka o etsang yona ke ya hore e sala ke le motho a dumelang hona bonneteng ke ne ke sa tsebe hore e tla ba ke se bine but ne ke believe gona le ntwe nngwe e kgolo ke tlo e etsa but then motho mongwe o tlo reng bona ho letse le Lesotho ho thata hore o be artist e leng hore e tlo ba relevant tjena empa wena o la believer ho wena e ka ba ke eng ntho e o entseng go believe ho wena and then o tlole bo dintho tse ding bo mosebetsi bo ingena hana hore ha bena kapo o no sebetse bophelong hey nna ke sebeditse mesebetsi e mengata hampe ke la nna ka ba bo ntho ka sebetsa meaho mona ke le ibara o tseba lo bya Stin ke tseba o bya Stin ke tseba o nyollala gako ke nka o bitsa nako ngwe lengwe ke le ibara ya ba ke ntse ke ithuta ho ha hobane ne ke sebetsa le motho a ngatang bonnete a ntsang go ruta wa e ka ha re ya lunching tlabe ke sala ke duba ta ke nyenyane nna ke ja ka plenya ke tabe ke ntse ke ha mono ha ntse ba ja ha khutla a fumana ke suthile o tla ta e lokise wow makes sense ka sebetsa ka sebetsa lo go thama jarete ho seng o kwa ha ke mari
ke winter no seng o tla kopana le nna ke tshwere pekele for tshola ga ke tsamaya ke lo khwasa nyoko motho e mong a no e tshepa ntho ntse e be ke phelang le bona ha e kwana ba e tshepa hobane ke ebile ba e tseba ke ba ke motho ke holetse ka go matswa bona mme ba bone gona ke ne ke phela bophelo bo feng empa hona jwale bona la jwale ka motho a busy a holo ke bo di-event ke bo eng ke bo nna kontse e fumana hore ya gola o tshakele bo hae bo le bo ba o dule le bo bagotsi ba hao jwalo ntho tse jwalo ha o ka sheba page ya Facebook ke na le hore ke ya hae e be ke nka video fela ge la hae mono re ipinela ke a tseba batho ba sona ke batho ba ratang pina ke bone le di-video tse jwalo le bothabing re ipinela ke ntho tse bjalo ke a tjhaka ke a hae na go kgolo lenyana and then lo ka monna Mosotho le ngwana Mosotho ntse tla mme go hate mabala jwalo jwalo and then o khona jwang ho balance between body gig le bonako ya e le kenang studio ho yona le recorder jwalo jo hola ke re motho mo ga metswaka ga sebetsa metswaka ne seng ga khotse ga sebetsa bogaka go re la re tloa bona la ga nje go kae ga le so tla mantsi ba tla begela ka studio yo ke a gola ha re tla ka nkina ke ne ke na le gigi ka mona ka no tlo ke ka mo lently somewhere ka nkinana so ke tla me go ke inile ke la bohlano le la bohlano ne la bohlano ke moqwelo mos ke moqwelo ya moqwelo ha ke tla performa ke nyelo la mona ke tlo go bala Gauteng mo sonta ke se ke la Gauteng ke a uetsa ke be ke eno e fedile re sa go bala ka iduse ho sebetswa fela letsatsi le ne re tla me event nga go betsa ka iduse e le go mosebetsi mo ngata ho le o tshwereng di-confidence lona hana tje a bona ke ketile Phabadimo sentse ke record album ya Phabadimo 100% yana done ke mo gona ke buetsang lo sana e ga tswetswe sentse ke record album ya le mositla ka mora Phabadimo ga sa tla fumana mosebetsi o mong hape re tla nne re thoya di senyele ne se ke tshokere mosebetsi o batlang o le bikima so sentse ke record album ya le mositla tsone phela ha sa tlo go ntshetsa mmino o mong ho tshwere re Phabadimo tshwanetse go kenyetse dipina tse ngata haholo tse leng re tlo mamela selemo sena a se ha o tlo gola ha o tlo gola re go utswetse fela ke a o bontsha o se ka ba boetsa batho na ke o bontsha re go utswetse fela go bontsha ke ka like re ya o vinyana ke tsike track list ya di di tlo ba sharp ngata and then o sontse o sebeletsa ho duma album e nngwe hape sentse ke sebeletsa ho duma album e nngwe hape yo he go ga le phomole ho ha next ke ga batho ba re etsa ntho re ratang re etsa ntho re ratang ntho e monate o etsa o rata re fa mmele pelo le mo a ka ofela and then hona le snippet so no sense o etsetsa malume Vita o sa se hopola ke sa tau ya Lesotho ke sa tau ya Lesotho hobane re sa ifumana pina yona pina eno ne ke sa etsa go be pina e tswang cause ke tswa fa wa tseba ha e re jwang ha o kala o etsa ntho e bile o focus ho dima motho hobane o motlotla ka ntho tse bang o etseditse ba go nka tla o di kaena o batla o trenda kaena and ha ne ke ntsha pina o ne ba tlo e mamela e be etsa tšhelete so ne ke sa batle ntho tse bang di bua kaena ka lo kapo tse nno re ke di etsa ka lerato ke di etsetsa hore ba tsebe gona ke appreciate ba wena e be di etsetsa tšhelete that's why ke itlweletseng fela e sa and then batho ba ngata go re ba le buka ka mo Gauteng hohle go hohle o thata le o kgetha dibaka gona o kae ke eng molaetsa o ka ba sielang ona wa o leboa fela ntho nka e tshong ka hore ke motlotlo haholo batho bohle ba lehlakore lena la SA hore be le believer ho rona re di artist tsa Lesotho se ba re tsamaye mpa ke gona jwa ha ona mo re yang wa tseba ha ona mo re yang humpa ho thufela go lokisa ditokomane teng hle ke ntwa go hloka hore ke ntwa bohloko o phela ka gana ha batho ba bona ditokomane hore
re tsebe ho accountela phoso tsa hao ke go bona so ke motlotlo haholo batho ba eso hohle mo le leng ngwana teng ha se nna fela re bangata Lesotho mme se ke la gaotsa hle se ke la gaotsa go ne lahlela mahloka mo le re fe mosebetsi and then bekeng ho bane le tsamaya hona jwale ha le sana di-gig tse leng teng ka mo bekeng ke hara beke ke re se go sebetsa studio re itlhophela pele taba ya weekend o le phela le le tseleng fela le phela le le tseleng haola ha dia weekend intle re ba tseleng ebe ra go bo Sunday ra go ka la hae ga sebetsa la bohlano ha ba ke di dingata ka ntsena haolo re tla ka ntsena na re tshila ka ntsena re emela dikiki and then dipina tsa lona ke manga a le producetsang dipiti tse monate ka hana tjena ke sebetsa le abuti vibe boy beats e leng abuti re itumetse gatladi le abuti loli ebile loli yena kwa ka nqena le abuti Dalton master Dalton kwa Lesotho ke sebetsa le batho bana ba barago bana ke bona ba ra fang dipina tseno bo mokhoba boeng ntse di producer ke bona wena o kgone ho producer nna a ke so kgone ke so kgone ke fokasitse ntho tse ngata haholo Lesotho ke na e sa tshwaneng le ka mona South Africa and then how so to he o isa bo molaetsa ho bo prime minister ntho o ka ratang hore ba e change ka ba letsetse yona hore dintho di be bonolo o ka tshore keng e ka ba ntlheng ya entertainment o mmino le e ka ba le ntlheng le tsa bontho tsa bo mosebetsi leng ntwe nka e kopang ke go fela ke kopa naha ya rona le baokamedi ba yona ba Lesotho ba believe ho rona re di artist hobane re etsa tšhelete boraka and nka tjho ka ra di artist hantle kore nka re banatifisi ka ofela entertainment ke mokokotlo wa tšhelete wa naha wa ntola ha re sana temo e ne le mokokotlo wa yona so hana tjena se re na le batho be leng ba kgona hore ba entertain batho ene ba etsa tšhelete ha re keta ho entertain batho mo go sebedisa tšhelete kae hai Lesotho ha re sokgolo ha ona ba monetize le Lesotho ha ona ba wa verify wa Facebook ya verify le Lesotho le TikTok ha e kgone ho fa profile la le Lesotho o le artist so ntse re ikopanya ka re ba ka sheba haholo ka hlakoreng la rona hobane ke nana se ba bone hore na mohlomong re rekisa le naha ka matjhabeng ama nna braka ha ke re ke ka ga magwa fela mo ke leng teng ke tsa bonnete ba go ba tsebe hore ke Mosotho and ba be ba bone hore ke Mosotho la ke hlolla stage mo ho hlolla Mosotho ya rona go ka ya se le because ke rekisa naha ya eso ke be ke itshwa ke re ha ke etsa tjena ke hopola Lesotho ya ke go mpona ke proud ka naha ya ka but ha ba ka tšhentšha ntho tse ding tse ka kgonang hore di re bebofeletse mosebetsi I think Lesotho le ka hole ka rona di artist le batho bohle ba entertainment and then ona jwale o independent artist ka po sign o record label metswaka ke record label le signeng ho yona ke record label re signeng ho baneng o kgethile metswaka dire ho duma di record label tse ding ke nahana hore se yona fela record label e le hore e o batlile nna boraka ke batla ho ikutlwa hore ke belonga da ontwala ha ke sebetsa ke batla ho ikutlwa hore ai ke motho a da e le hore ha ona mohla ke tla ke feel hore ewe o da ka spana ke batla ho iphusha go ke etse spana that's why ke sendele metswaka because dilate ne le go babanya ne le right dilate and then hana o itse ntho re tlo fumana Phaba di motho and then ha o so batle le go fa date rona re tlo ifumana neng which is ha ne go hula mo ne le hona mogore ai a gola o tla re jwetsa rena date re tlo ifumana neng ke kopa fela le pele le khobe maswa hohle yona go re le lebelle nako yohle la ga ha o tswa fela o shebe for rona ona notification ya Spotify la ka se o notification right out now ka yona ya client
And then o motho wa kgethang rona o batla ho sebetsa le di-artist di feng kapo o ya ka eng? Ke ntho ngwe le ngwe e sebetsa ka moya. If I don't feel you se moyeng spiritually ha ke ho wena hobane jwale ha go etsa ntho e bang e tlotla e ba ka hlakore la ka pola because me ya rona ha e kopane. So ke mamela le mmino re motho nna re sha spiritually re sha polo motho. Hobaneng o di ipitse kapo di album tse o di namile Phabadimo ke Phabadimo and then e minang ho wena? Phabadimo ke mokete o loreng motho wa Mosotho wa o etsa ke gola ba hangwe ka selemo kapa hangata ka moggo ka batlang o leboa bohle ba bileng teng leloko la hao le hore mo ba yang mo ba finyeletseng teng ba o rapelise hle go bonyane o no thola mahlo. Jale wena hobaneng wena e bile ntho o e kgethang wena mabitso ke nahana ga mangata le gore o ka name project ka yona empa wena o kgetha leo? Ke mogola ke o bona ke yentse hore e be le mekgahlelo cause ke teboho ka mantswe a mang hore Basotho ba nkentse artist dan ke tlula ke ba leboha ka yona ntho eno ke re ke Phabadimo le gore badimo ba ka ba Lesotho le gore ba nkentse artist bale ke tlula ke ba leboha ka pina tsa Phabadimo. And then ho motho a batlang ho ngwana a batlang ho ba ho tshwana le Sanere a le Lesotho ke molaetsa o feng o ka musielang ona go ba artist e tshwanang le bo Sanere? Dumela hlapi ke nini nna advice ka ho yena ke ya hore ha o batla ho ba Sanere o nke tsohle tsa hae pelo le mamello le tsohle hobane jwale ha fete ntho ntse monate empa a thotse empa nka ga ya o feta ntho ntse monate ke mo gona ke tshweng ke ra o nke tsohle tsa a nke tsohle tsa ka hobane jwale ile ke tlo potra ke le shapo ka ntle ka mona why because ke tseba ntho ke e batlang but ho buela modimo nnete ha ke fete ntho ntse shapo tse lore ya gola nne ke la artist we ngabe se ke covertile no mentally ngabe se ke hlanya le ho hlanya yo. And then body kicking ke show banana ba khalla ho botsa mali lona hohle ntho tse mo ferefere o gona jang ho di handle la kaofela ntho tseo ka botleng ka semelo ke motho a santsa a tshaba bomme hle ke tshaba bomme o bona ke re ba bang balla ba etsang ke tshaba bomme haholo o tlo bona a tsa go ke kgona ba bana ka ke etsa ka bomme but hanga ha e ka re keta ba mo fuma le group a bomme fela empa tang difoto ha ke zama le bakala go ke ba le ba hanga fuma ntso ana bontate o ke ja ba ga qualify ai ke tshaba bomme ha bohloko tshaba bomme ha bohloko ke bona ke batho be le reng ha ke a fumana tshwene ya bona haholo ha ntse ke hola hore ke mo jita matsheri e sala ke le motho a focused o ke batla ntho e itseng le sigele ya go ke tsa ke bala bo mafom from D you want to call a girlfriend I don't know le focused fela e sala ke shaba ntho ke reng ke batla ntho ena ke etse ke shaba le yona fela so hana tsena ha ke bona batla ba ntsoza ha se go ke ba tshaba batho go ba ntsoza ha se go ke ba tshaba gore ba le phosonyana ba ntsoza so a go wengwe ho tse motho a mme ke motho e le reng ha a fitla ho wena o bontsha tsela o ratang ka yona gona motho no ke go rata ha kae wa bona so motho a ntate ena la ka batho go rata ha fitla pela go monna wa wa sebetsa monna a tswela pele monna ga o rata motho a mme o tla o khomela a ba batla o meta magama wow wa tshaba hampe Lesotho ke naha e leng hore mesebetsi ya sokoleha haholo ebe ke eng thoka o ka jotsanga gola bo prime minister batho ba tshwereng hore ba ifetole go ho ka itsuwang ha o shebile wa tseba bothata bo re nang le bona ke ba hore bana ba ka ha re ya sekolong ha re le ho ba di business owner re ela ho a sebetsa boholo ba rona re ithutela ho a sebetsa that's why re sena bo Lesotho ha rena o tla kutla go kore company tse ngata di tlajuwe ke batho ba hlang ka teko why
because rona re na le skill sa ho sebetsa e seng sa ho e qala right. So ke yona ntho e bang ya re ka batha haholo. So ke nahana ha sekolo se ka bewa ka tseleng wa hore ngwana a fihla leveleng e itseng a ka botsa hore ntle le sekolo o batla ho etsang. Le go wetsa ntle le sekolo o batla ho etsang. Ngwana ka bua ntho engwe e ne ba mo thuse hore a focus ho duma. Yes. Because re na le talenta tse ngata kapa le bana ba le hore ba bulele dikelello ba na le ntho tse ngata tse ba ka di qalang. Bothata ke hore jwang o tlameha o ye sekolong, o tlameha o ye sekolong o tloha primary, high school, o to university. And o ntso sebeletsa hore o tlo ba teacher, o ntso sebeletsa hore o tlo ba engineer, o sebetsa hore o tlo ba pilot. Ha o le pilot o tlo kganna fofane sa monna e mong a ke ha o le teacher o tlo kena tlasa sekolo sa monna e mong o ruta a ke Wow. ha rena batho ba reng nna ke sebeletsa hore go ithuta ho rafa taemane, go ithuta ka hore ke batla hore ke leme ke hore ke batla ho ya sekolong sa hore ke lo lema ha ke kgutla ke a lema. Bonnete ke bone hore temo yona e ntse le teng ene ke sekolo se ke se ratang holo ke bone batho ba teng ba hloka ba bula ka mona ba kgutla ba lema. But ha hona motho a kgona hore a ye sekolong a go ithuta ho rafa taemane kapo ho qala infrastructure e nngwe e le horeng nka batla bo ntho ha o submitile proposal ya hao man nka etsa tje. I think ho ntsona le ntho e ka etsa. So hana tjena nang re la le crisis ya hore mosebetsi a wo because kaofela ga sebetsa, kaofela re batla ho sebetsa. Nahana ka a bona re le ka mona ka go mong ka mona kaofela rona re batla ho sebetsa ke mang a tlo qala mosebetsi because re batla ho sebetsa gona ha re batla ho qala mosebetsi. A di sende ga leboa holo o re tshakele mantswe a o ka sielang di viewers tsa ha kaofela batho ba latellang e ka ba feng. Ola a thata hle mola o thuso ba o se bone dikate ke le rata haholo le tswela pele ho nthata jalo ka data. Okay, ra ikwala.